Bismillahirrahmanirrahim. Biz uşu köpten beri imamların arasında fıkıh ilmi boyunca bir taymaş ötkürsök degen arzu niyetimiz var bolgon bolçu. Alhamdulillah bugün ошол niyetimiz işke aşıp oturat. Bugün buna Oş oblusuna karaştуу Nokat rayonunda жалпы imamdardın arasında fıkıh ilmi boyunca an içinde Muhtasarul Vikaya kitabının taymaş ötkürdük. Alhamdulillah imamdardın bilim dengeli murdağıga salıştırmalı ança жақсы ekendигini bugün biz көп olup baykadık. Maksatımız uşul imamdardın bilim dengelin kötörü, jana ilim dengelin mundan dagın biyike kötörü. Kuda kalasa bul bizni bul samalık sistemalı türdө başka rayondorgo da plandaштырганбыз. Бардык райондордо ушундай фыкых боюнча мелдештерди өткөрөбүз иншалла. Бүгін иншалла Нокат районубузда жакшы иш-чара болуп жатат. Ушул имамдар аралык тест түрлүү аркылуу конкурс жарыялаганбыз. Алдыңкы орундарга бир тай, экинчи орунга ушундай бир торпок, үчүнчү орунга кочкор жана башка бир иш-чараларды самалып уюштурдук. Мына хатибатыбыз уюштурган фих боюнча жарыш болду. Иншалла өтө сонун өтүүдө. İmamlarımızın manayı açık, bu da kalasa. Bırak bundan böyle kitapları göğrek hoş gereken, göğrek bilir gereken, gök bilgen, jakşı üretken, bilmegenlerge öte kıyım öpüretken. Şunda bir düşünmegen sorularımızda emin göğrek kitapta şöyle şöyle başlardan karap çıkarız. Bu da kalasa. Жақсы bir сынақ болтат имамдардың bir мындай bir сынақ берүүлөр болтат иншалла. Өтө жакшы муну уюштурган жетекчилерге Аллах разы болгон болсун. Иш-чараларыбызга салым кошуп аткандарга терең ыраазычылык, жалпы мусулман атынан жана хатибаттын атынан терең ыраазычылык билдиребиз.